moje ime je Suzana Milošević, iz Berana sam. Učenica sam srednje stručne škole Vukadin Vukadinović, saobraćajnog smjera, prve godine. Igračica sam stonoteniserskog kluba Budim iz Berana. Stoni tenis igram 5 godina kod Dijane Zonjić i Saše Vuletić. Zahvaljujući njima sam i došla do ovoga što sam trenutno. Suzana Milošević članica je šampionskog kluba Budim iz Berana. Kada je trebalo da se odluči za sport kojim će se baviti, odlučila se za stoni tenis. Pa on me trenutno u tim nekim svojim trenucima, dok sam trebala da imam izbora šta je kako, on me najviše privlačio gledajući na televizore, na YouTube, s obzirom da sam trebala nešto da upišem i kako i šta, on je baš bio taj sport koji je mene u tom trenutku najviše privlačio i želja mi je bila njega da igram. Jer je unikatan i razvojom, mislim, s obzirom da nije toliko razvijen koliko su ostali drugi sportovi, ali kroz njega može baš i dosta toga da se nauči, kao i što sam shvatila do sad. Suzana nije pogriješila u izboru, a dokaz za to su brojne medalje koje je osvojila na crnogorskim takmičenjima. Uglavnom crnogorska takmičenja, s obzirom da su to naši prioriteti da bi kroz to mogli da pokažemo i negdje i van. Uglavnom su bili plasmani prva 3 mjesta u koje smo mi uzastupno baš moj klub osvajali i to. Uglavnom su to kao na primjer što je sad ovaj vikend bilo juniorski top na kojem sam bila prva, opet kažem zahvaljujući mojim trenerima. Tako da eto, možda mi je i to baš bitno što uradim u Crnoj Gori, pa naravno i sve ostalo pored Crne Gore. Od malih nogu Suzana imala svog sportskog heroja u ocu. Moj uzor u sportu je moj otac, s obzirom da se bavio boksom dosta godina i imao je dosta uspeha, tako da, eto, možda moj otac, a pored stvarno oca u stonom tenisu Ivona Petrić, moja klubska drugarica. S obzirom da je ona neko ko je mnogo toga i dosta toga u Crnoj Gori doprineo u stonom tenisu. Bronza sa Balkanskog prvenstva za Suzanu je za sada najveći uspjeh. Što se tiče ove godine, ona mi je baš i najznačajnija i doprinela mi je mnogo toga baš ova godina, kao na primjer što je balkansko takmičenje, jedno od baš razvijenih takmičenja. Tu sam uzela bronzanu medalju u Bugarskoj, u Albeni, isto sa svojom klubskom drugaricom Martinom Ostojić. To je baš vrhunac toga što sam želela da uradim nešto van Crne Gore i uspela sam i mnogo sam srećna i zahvalna svima baš zbog toga. Crnogorski stoni tenis od Suzane u budućnosti može očekivati mnogo. Može, pa baš tako da ostanem kakva jesam i da napredujem, da treniram i da ostvarujem dalje rezultate. Možda to da postanem baš neko ko će u Crnoj Gori da doprinese razvoj stonog tenisa i da dokažem da i mi u Crnoj Gori možemo baš dosta toga baš u ovom sportu da doprinesemo kao i ostale zemlje.